Abah teh yocol kena. Oh, Tur. Nomor 14 Kembang Prabu Jektor Haji Imam Haji Ridwan. Selamat datang di channel YouTube Doni Asyar. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan bagikan ke seluruh sosial media Tantretan Sadeje. Salam sape buru duli buru, sape menggir duli menggir. Sorry makabar saja. Nomor 2, nomor 4, nomor 3, nomor 5, nomor 10, 11, 14, 2, 3 ya. Koko Melon vs Jektor Biru. Ya, siap. Koko Melon Jektor Biru. 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Jol! Tur. Merah. Bintang ngokos Ocol KTV. Ojol KTV. Ocol KTV. Ejok duluan dong. Bintang Ale. ngokos. Siap ojol. Berlema. Ojol KTV. Merah yang menang. Mungkin ada Tur. TV, kan? Karena Bintang ngokos. Pasinul Beris Jepang kawan siri. Tornator. Muda. Belis muda. Hanya Pak Kembang Prabu Jektor. Kembang Prabu Jektor. Imam Haji Ridwan sepanjang Sidoarjo. Tore. Engkelan. Ojol telo. Ojol telo. Ereng. 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Jol! Abah teh yocol kena. Oh, Tur. Tur. Nomor 14 Kembang Prabu Jektor Haji Imam Haji Ridwan. Bintang Sakti Treble Speed Panayoman Setia Panayoman. 3 menit dimulai dari sekarang. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Jol! Merah yang menang Tur. nomor 16 saudara. Merah ternyata
Ereng, selekor, telolekor, 6 lekor. Akhir sebuah cerita. Akhir sebuah cerita. Sultan Sakti. Nomor 6 lekor, Panglima Muda. Panglima Muda. Selempang Pote. 3 menit. Waktu terhitung mulai dari sekarang. 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Oh, palang-palang Bay Selawi. Loro setengah guys. Putih yang menang, putih Saudara 6 lekor saya menang. Ereng semakin golongan kalah pun terakhir nomor Tromolo 2 Tromolo bintang door to door bintang door to door. Torjun Amoso nomor Tromolo Bintang 2 door to door. Seanyama bintang 5 Bintang 5 Salman Al Farisi Burne. Bakalan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Oh, tur. nomor Telopolo 2 Pote Saudara 32 Reng. Jika teman-teman ingin membuat jersey karapan sapi, langsung saja ke Silver 21 Apparel. Silver 21 Apparel melayani jersey printing, sablon kaos DTF, serta kaos polo. Tidak hanya jersey karapan sapi saja, jersey tim olahraga, racing, serta banyak yang lainnya. Tentunya kami produksi sendiri dengan mesin printing yang berkualitas tinggi, satu-satunya yang ada di Madura, dan mesin sablon DTF paling besar di Madura. Yuk langsung datang ke Silver 21 Apparel yang beralamat di Jalan Kiai Haji Amin Ja'far nomor 34 Pamekasan. Teman-teman bisa langsung memilih bahan serta desain gratis dari kami. Kami juga melayani pemesanan secara online, tentunya dengan desain gratis. Langsung saja hubungi kontak person di bawah deskripsi video ini ya. Terima kasih. Golongan B. Siap. Gala, sore. Jangan ngetren kena. 1 menit waktu terlepas. Nomor 33 36 babak kedua golongan kalah pool B dada. Mundur 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 Jol.
putih yang menang nomor 36 semenang. Ya, penyaman guys. 40. Sekarang 40. Ocol ke TV. Dakalan Pote Mansuri Tanjung. Lima puluh, 40, 30, 20, 10, 9, 8, Jol. Putih yang menang Tur. 42-43. Ereng Pamaso 42 antivirus 2. Ahmad Pamekasan Amoso Senomer Pak Polo Telo Mafia Hongkong Mafia Hongkong. Geger. Enam, 5, 4, 3, 2, 1, Jol. Mafia Hongkong. Putih Tur. yang menang nomor Pak Polo Telo Pote saudara. Nomor seket vs nomor seket 2. Seket lema, seket belu, seket sanga, Seket sanga, seket 2. sebitak 6, sebitak belu, petong bolo, petong tum. Ah, pas sebut dakinya mana? Alaban nomor seket 2. Neka senajan kerap telo. Tapi kan itu sintung ada mosona. Jadi 2. Saya kerap merah alaban celak. Egalen Nyaman. 6, 5, 4, 3, Jol. Tur. Yang menang hitam. Hitam Mbak senang. Apa nyaman jiwas ya jelang mas? Reng, Nyaman apa mas? Pak Masuk Oh mata seka jan. masih di Si menang. Gorontalo. Mata seka. Seket lema nama Pisang Mas. Pisang mas. Denny Afrizal. Pamekasan. Saya nomor seket belu Siva Dani. Siva Dani. Bada Elander Celok. Saya seket sanga. Anyama Angin Timur Faisal Isna Sumenep. Bada Pengkilau Asa Lempang Pote 10 9 8 7 6 5 4 1 Jol.
menang Ponte Saudara. Rank sebintang 2, sebintang 4, sebintang 6, sebintang Lecen. 2, bintang kecil. Pemilih Ramadhani Sumenep. Pak Babin panik, Pak Babin panik. Pak Babin panik. Selempang merah. Pak Babin. Pak Babin. Kesehatan. Palang. Kalau ada minta bantuan ya untuk bagian kesehatan. Greng kembali nomor 2. Nyama bintang kecil. Bintang kecil, Ramadhani Sumenep. Amoso, senomor 4, Anyama Joko Melengger. Amoso, senomor 66. Sep Marsam Sep Lesep Masam. Lau Selempang Pote. Benim mah. 3 menit dimulai dari sekarang. Torik apa Torik? Lagu boleh Pak dalam rangka anniversary yang perdana. 2 menit terlepas, hati-hati. Erek. 2, 1, 10. Jol. Tenang guys. Merah Tur. yang menang. Tur. Merah Saudara nomor Sabintang Belu Seketit Haji Ahmad Pamekasan. Amoso nomor Pentongbolo Laba JR Hasana Sumenep. Amoso Pentongbolo tuh Pancoran Mas Mama Muda Sampang. 1 menit. Waktu terlepas. Tersisa 2 menit. Awas. Satu, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Jol! Putih yang menang Putih Saudara nomor Petong Polo Situ Sanyama Pancoran Emas Mama Muda Sampang.